Imana ikimukureho. Murakoze, Imana ibamugisha. Bo Kristo Yesu akuzwe. Umwanya ukurikiyeho rero ari ahantu ntabwo byadushobokeye, turasaba kurareba baririmba, ariko dusaba abantu bake b'umuryango baze kudufasha kumusezeraho berekeza hano hateguwe, baza kurema gake kugira ngo bamusezereho, kuko ruguru ntibyadushobokeye, turajya ahantu abantu barakatira burinjira biraducanga, reka tubikore hano umwanya mutoya. Si ngombwa abantu bose, ariko abantu b'umuryango wa hafi baze bamusezereho berekeza ari ahateguye bihite dukomeza. Abanyamuryango ba hafi bagire kwa kugera. Abanyamuryango ba hafi famiye ya hafi cyane. Niba urangije wanyura hano agiye bakiyende muca hano mukomeze hano muhatanye inzira baze nimuze gutya.